Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puaba Syedralun memandu. Trip abisi yang muncul bak video. Dan jai permasalahan yang terjadi di muka bumi Aceh Hanaso peduli. Kayaknya Hanaso peduli. Yang kabeh lalau apa Bandung. Yang Bandung kabeh lalau. Tengku sibuk dengan peng sedekah. Pemimpin sibuk dengan uruhnya, dengan uruh je. Macam-macam dum kabeh lalau. Macam-macam terjadi hal di Negeri Aceh. Hanale so peduli. Hanale so peduli. Hanale so peduli keperjuangan indah tusit Hanale. Yang nai no sibuk apa-apa syam dum. Yang mengaku draw kombatannya kombatan jih dum. Yang wate go pebut menjatuhkan si Malik Mahmud na lain lam yang berkawar. Kapegah pulan hana betoi, pulin hana betoi. Kiban cerai no tapi saboh draw dino. Sedangkan draw itu berdasarkan dalam partai PA. Ya? Yo yang pelai bahas menyo pelai putren si Malik Mahmud so yang dikena jak pebut bah beri pebut dah jual sementara. Yang so yang pi kalau tente dicalonkan draw di sebagai wali negara. Jadi yang sibuk para tokoh-tokoh apa Syam dum kepu. Yang mengaku draw gegam dum hoka. Hah? Kayak pegam-gam draw ke kajak pupang-pang draw ke ba urung lain je kajak pupang-pang draw ke. Atuh nama kala pernah ka berjabat tangan dengan pemerintah berhala Jawanya tetap saban bui tegut kecil. Bubai 2 jam. Menancit awak-awak dalam partai PA yang mengaku draw tokoh gam tokohnya tokoh jih pangnya pang jih dum. Hana pulai kajak pekong Malik Mahmud. Nyo Malik Mahmud rencana terkena petren binatangnya. Tim Bakir Manaf rencana terkena petren dalam binatangnya. Baik nale di muka bumi Aceh. Baik dijak mencucap Nanggro Aceh. Kon Nanggro mawaknya. Nanggro Aceh kena bah para aulia Aceh. Ke bangsa Aceh. Kon ke bijih-bijih pang tibang. Kon ke anu-anu cuak. Kon ke perte anu-anu darah syubhat dum. Nyo anu darah syubhat dum ino yang petimang Nanggro Aceh. Yang petimang Nanggro Aceh perti darah anu darah syubhat dum. Yang tengku yang lon hujahnya nek di mamandum perti cuak dum. Ya hai perti cuak dum masa DITI. Ino kata yang angke-angkenya ulama. Ilon sertoh tonumu lon pegah habang nurun. Sertoh tonumu. Bah kon 10 ton ko 80 ton numu sertoh ton saboh abad lon pegah habang nurun tuha. Gutri mandum yang bijih-bijihnya yang mengaku draw ji ulama. Nek ikutri sawa bijih hewaknya di dum. Ino kata jak pegah ulama jino lempap. Ya hai dasar cunga ya hai. Ino kata pegah ulama. Benda depu bacule urung draw nu syedram tuah yang pahancur Nanggro Aceh yang pahancur akidah keislaman di Nanggro Aceh buat pertai tengku Mesir Bandu. Yang kenyal pertai darah syubhat dungka lahir di muka bumi Aceh. Maka kabeh pungo ke partai awaknya. Pedumbuh partai yang ka berdiri di Nanggro Aceh. Toh yang saboh partai bermakna ke bangsa Aceh. Titlong pegah riak. Nyino kata jak sambut dalam partai Islam di Nanggro Aceh. Hau tak ka kedung ka kepedu. Pat tak kedung ka kepedu. Puai Aceh nyan kon Nanggro Islam. Kata jak pedang partai Islam di Nanggro Aceh. Bit pungo ke kajak perut martabat. Kajak pegadoh marwah bangsa Aceh binatang para tokoh-tokoh jahanam kedung. Kajak mengaku ustaz dalam pukoi ma kedung. Kak mengaku ustaz ke pedang syariat Islam. Yang pedang syariat Islam makin urungnya yang pahancur agama Aceh. Yang pahancur keislaman di Nanggro Aceh. Pu pegat syariat Islam, pu pedang WH pukoi ma ke TikTok itu meja pegat di Nanggro Aceh. TikTok lah mesti dalam rumah Allah kena jak pedang tadi, kena jak pegat. Itu meja pegat. Pu berlaku yang pukoi ma ke syariat Islam. Syariat Islam berlaku hanya ke fakir miskin tegai. Hoka WH nuk bajing dum. Purte bijih Yahudi. Satpol PP hosit. Yang purte asem mendum ya. Yang bayaran kafe lah natilah yang awak yang memandum. Oh tak pegah salah. Han tak pegah habis sayang ke bangsa. Mula kesang hotelun pegahnya ke draw kuilo. Budak tu pulai urung draw yang darah syubhat jaitat ka di Nanggro Aceh. Jaitat darah harum jaitat yang nek di purte pelayan Belanda aja mendum awak. Di Nanggro Aceh. Nana depu. Jino kata jak pegah ulama. Banka Musriban, banka Raya Dayah, banka Ramai Anak Murid nyangka sebagai hayu, mudah hayu. Bak tangke ulama. Ulamanya. Padahal pertai ashe bawa kerja adum.
Utus anak murid yuja rata kampung, yuja rata jurung pegat video. Yuja minta sumbangan. Andai saja hana musiji sumbangan, hana peng gebak gebi sedekah. Lagi nyantu cok video ho dak kena gebak mukanya. Nyok perte tengku haram jadah hadung kalahe di muka bumi Aceh. Perte ke pap mapap kedum. Perte benih harum dum. Tayak pegah ulama. Darah syubhat jaitat ulama Aceh yang darah syubhat termasuk tengku jahanam yang saboh draw dalam bingkai NKRI yang perte darah syubhat dum awaknya nak. Perte anak bajing dum man. Nek awaknya yang plan Belanda dum. Jamun. Disambut nek yang disambut Belanda le nek awaknya jamunan. Perte nek awaknya ya awaknya yang sambut seno gronyo jamun dia Aceh. Nyong karaya yang perte bijeh-bijehnya ni nang Aceh jino. Ino tak pegah ulama pukoi ma tu. Musabah hanale sau bimbing keperjuangan indah tu Aceh. Musabah hanale ke. Yang nak kamu dakwah kelampap ma ke menyodit di bipeng kamu dakwah ke temjak. Kapegah dakwahnya dakwah rata tago, rata jurung. Gereja itu me pedang di Nangro Aceh. Dikene di me pedang penannya menjaga Kristen yang di Nangro Aceh. Aceh ini cuba fikir biar ho marwah bangsa Aceh. Gaduh pejuang partai dum perte tengku jahanam perte anu bajung dum. Perte ia boh banserap dum kalahe di Nangro Aceh. Maka disambut banser, disambut Pukoima, disambut kafe Hindu, disambut kafe Amerika. Macam-macam ka berlaku di Nangro Aceh. Hotel ke temenak ka pegah baik ke tenak ulama yang tahu ulama. Yang tahu ulama cik sebut nam dia balun. Cik sebut nam dia 26 ulama, 26 ulama yang kerja kebui. Kon memandum bangsa Aceh, kon memandum ulama yang lur pemandum bah, yang itu pintu pengusaha 26 yang antek Yahudi yang awaknya. Perte darah syubhat dum awaknya. Menjampu darah bui yang ke awaknya nya. Kena jak hancur agama Islam di Negeri Aceh. Tak pegah lempap ma ke pegah ke tega aku temena. Yang ban ka dipahancur agama Islam di Negeri Aceh, ke pegah ma ke pegah ke aku temena. Nyo, kutemena ke ate betul kutemena alun urung dalem yang kutemena alun kon pejat nak lelon urung-urung yang sahih urung-urung yang saleh kana pule lon jah hujah tengku yang malib nya perte tengku mekiblat gede Jawakarta adung kaji kebui nana depu le urung dron hana le so peduli jiro na salah sidro ulama eno yang membimbingkan umat Islam di Nangro Aceh na ulama salah sidro eno yang peduli keperjuangan Aceh na sidro ulama eno yang tuntut pembantaian di Nangro Aceh. Nah, hana kabeh je kebui dum ulama jino. Tragedi thong di kurung 8 pi mantong na. Na ulama kon hana. Jaitat ulama jahanam yang lom terapanya jaitat di poh bangsa Aceh jamun nana depu. Tragedi kem semenye. Na ulama kon hana ulama. Na ba buku agama tipek mentong. Hana pu dia mentham droi. Pe dia ulama droi. Saya kata to pilkada ka pegah pukoma ka pegah tetma gedum. Padahal tujuan meminta peng. Pakai sededak yang pakai penan ijazah sededak kan pu. Yang ijazah sededak yang kemerek tegai ngon kesampuh habe. Yang perte ulama jahanam jino. Yang ngon sampuh habe tegai baik pol mabah. Menanci imat tungkat, yang tungkatnya ngon dipoh saya. Yang ngon dipoh saya tegai yang tungkatnya. Pakon dipoh saya baik dikap, menyo dikap. Lihat saya hanji lejak mengede bak urung kaya perte ulama jahanam. Hanji lejak mengede. Maka diba tungkat, dipakai ijazah jubah. Tidak, ijazah tidak. Ngon tempoh apa tegai ijazah tidak ya. Imat tungkatnya ngon tempoh ngompoh saya. Baik kap lihat saya, nyekap lihat saya hanji tajak le bak urung kaya, hanji le tajak mengede bak pito pengusaha. Nyo kenyo but dungka perte jahanam dum. Perte benih bui dum kabeh raya. Kabeh berkembang dum kadikot tertale perte anak murid jahanam dum. Yang perte anak pajuh harum dum anak korupsi dum. Maka bebas terjadi di muka bumi Aceh baik tak pegah salah kau. Bermacam-macam hal terjadi di muka bumi Aceh kan buat kau. Buat para tengku jahanam dum. Menansi bebas sabai di Nangro Aceh kena sabai ajit taubat peng sabai. Kaya peng sabai ajit taubat maka urung Aceh musenoh membagah-bagah kaya. Musenoh membagah-bagah ba petamong sabai gede Nangro karena ajit taubat dari dasar daripada gure. Na gure jahanam perte kafe si laknat tillah dum di pahala je dum. Tapegah hati ino telah kau. Tapegah hati ino itamong kafe nang Aceh. Perte ulama Mesirban dum yang sambut kafe inang Aceh.
Kapegah gelon adik Abu Jenda kapegah lon tho yang sebut kafe bangsa di nang Aceh. Ha? Tho, panai bijeh, pu bijeh Aceh, pu lon, pu malon, pu ayah lon, pu keluarga lon. Mandu mino ka terbukti tapi mantang lon ka salah. Karena kaku hujah ulama-ulama lempap awakah yang perte darah-darah syubhat dum benih-benih harum dum. Benih harum bakal lon ku je keun kanai lon ku pri urun ka serito habat ka saboh habat ka serito ton ka gemudi. Yang masa diserah Indonesia Aceh nya nah ba Daud bereh ngan ngurun nya lon pegah ba. Kon ngan apa syam lon pegah ba. Yang masa dijo Aceh yang ke Daud bereh yang ke masanya gemudip urunnya. Mentong selamat bila Allah itu mentong panjang umur mentong sehat walafiat maka ada geturi ke memandung yang bijah-bijah syubhat duma awaknya nak hanale dibimbing kenang Aceh ino tak pegah ulama je tak cicak ino ya hai so ya hai perte cuak masa Belanda perte cuak masa DITI perte cuak masa PKI yan ino kata pegah ulama ino ana mu pucap ya kejut hancur nang Aceh nyan kejut di Aceh nyan bebas segala-gala macam karena but ulah para ulama. Rusak rakyat karena rusak pemimpin karena rusak ulama karena hana menerapkan hukum dalam Al-Quran nyo kenyo puncaji. Pudaleh hino teh ulama jahannam hino but awak nyan mandum. Baik ja pudaleh teh rakyat. Budak awaknya mendung memperte ulama jahannam di bisokongan ke penguasa. Maka je laganya dijak sanjung gede, dijak ba penguasa, dijak ba rumah penguasa, dijak ba pintu penguasanya awaknya. Ino terpegah tu ulama. Hotel lon mupep lagi nyu pegah tu lon salah. Kanyo. Nah ulama darah Aceh mentong di nangro Aceh kon hana kon perte benih-benih syubhat dumnya. Yang benih syubhat yang tu pintu penguasa yang perte darah bui ya. Athea menjampu darah saya nya nawaknya yang lagi abia jini nyo abia jini mana pegah ku ulama lain bah yang mudanya ya haji yang cuak paling raya masa DITI ya abia jini bonengan nana depu oleh urun drone ya haji paling raya cuak awayan di biriun ya si bonengan ino kata pegah ulama anu cuak ino jid ku ulama anu cuak perte anu burung tujuh dum perte anu darah syubhat dum ino kan dipegah dro ulama dia mengaku ulam dro ulama Joh tetap beda dengan ulama jamun rata sago geblok dano. Gebi sumbangan ke gau. Ulama jino pegepap mal. Ha? Anu yatim di media tro. Yang na pesapat peng bak terkah hadum. Infak online yang mate ma yang perte mita terkah yang mate ma hajib bi terkah awaknya. Terkah gau bi dibi ke gau lo. Menyo dasar dari ro bi mate ma hai dijit bi. Yang perte yang menggadai mita terkah yang thot online. Ha? You infak peng thot bank BRI nyan ban ka pat di dua lam marwah pat di dua malayalang purte ulama jahannam tapegah hanaiman tapegah telah hanaiman le awaknya nanda saja awaknya naiman na malaya hanaiman le iman kali pesat maka le hanale urat malaya le ke betuh urat malaya ke betuh yang awaknya na tak pegah ulama hana mu pucap ulama mita selkah hadum menyodit peng tajuk yang mendakwah matema hai tem yang perte tengku dakwah jino te te panggung sabakah punyo pu je gaduh di mupat gede fitnah gede sindir gede nyan tengku lawe nyo terjadi di muka bumi Aceh bah nyo terjadi di muka bumi Aceh jino tengku mendakwah jai tat kesindir tegok Rata sago wajib menyona tengku jino yang mudakwah rata sago gesindir kepulan gesindir kaceh nyo gesindir kaceh je. Kanyo. Jai detat tengku mudakwah lawe nyo. Hana sawa cegah. Hana sabar lagi tengku masalon banyak mengidong mentang dengar dakwah jroh gede. Semangat tu hotel dengar. Hantam pernah ada dakwah yang gesindir ke gop. Hantam pernah ada dakwah yang pegah ke gop. Tapi tengku le dame MOU nya lagi pukai madi dumka. Rame tat tengku pajo harum dumka nang Aceh. Put bebe raya sapa perteh harkat nganu murid dum. Perteh harkat nganu murid dum jai tat ka jino tengku.
Publo nan anu yatim padahal anu yatim tok di peloro. Tujuan pu ngon blo muh kinong. Ngon pegot rumah, ngon blo jendela rumah, ngon blo pintu rumah. Nyan kenyang dekat tungku jino bo gereja. Menyedit bi sumbangan yang lagi sia biar bonengan menyedit gak bi sumbangan ci komplain. Ci dikun di that lagu nabi. Padum dro anu muri begana. Nyan nabi aja ni. Hana pu diam thom. Hana pu dijak muthom nya bi aja ni nyan na. Inong si Suhaila, inong Kak Suhaila. Yang inong ji si Suhaila anak usi. Kon hana tadri. Ya, anak usi yang inong thia biya jini. Awai na pernah kecintai le sonang na. Sonang nyo yang ikunyo punan katua lu yang dibirin sina. Han getem antran katua ngon tusuk hai. Yang inong biya jini awai na pernah ya pinang le tusuk. Tapi hai tem si Suhaila karena Tuhan. Yang karena Tuhan tusuk. Maka haitim. Dadupu mendung kon hana dadupu. Bandung dadupu nya nawaknya nan. Puge apa tengku drog. Lon memang urung paleh, urung bangsat tapi bijeh ke baik jak coba-coba mentong get god bijeh ke ngam perte bijeh ulama jahanam jino be. Muah cakap ku begah. Muah cakap ku begah be. Mentong god bijeh ke mentong. Ciu periksa dia ba urung malim dia, ba urung yang taat kepada Allah yuluh dia silsilah habusi jo saw. Beh, tau. Yang menyeperte ulama-ulama yang lon serapanya mesone di mesoya hai mendum. Yang bapi lon tigam pukon mayak cerit jet neun le urung don kan, tapi mesoya hai memendum awaknya. Baik kejap ulama-ulama drog. Hana mumpok jak dengar kena ulama. Ulama yang taat kepada Allah, ulama waris Nabi yang you kasih, yang you cinta, yang you lindung, yang you sayang. Kon ulama su laknat tilah yang dong-dong bak pintu penguasa yang tayak sanjung. Ha? Hana pun tayak sanjung ngam purte kafe syiah laknat tilah maka ajaran bermacam-macam tedong di negara Aceh nyo kenyo punca but para ulama jahanam tu. Ha? Di ba iklan ni purte tengku buhak dum. Yang kebut awaknya dum yang pahancur agama Allah. Tapakah hati inu hancur tat negara Aceh? Pupuhan hancur negara Aceh no yang pimpin negara Aceh no nyan tujuan dikena pahancur agama Islam. Tapakah hati inu hancur tat negara Aceh? Ino ulama api yang disokong pemerintah. Apa yang dipegang oleh pemerintah diangguk saya kanang 5 buah bilik, 8 buah bilik, 10 buah bilik kah diangguk. Putai dengku jahanam duman. Putai dengku megadai bak pemerintah dum. Hana sadar urung drone. Ilon merangkapan je, berangkapu je negeri kelon, ilon lon pegah hatena. Hana pernah lon ba fitnah bapi kejam lon pegah abanyo, lon hujah, lon hina, lon serapa di karena ada betul yang lon pegah. Tak berat hancurkan negeri Aceh. Oh tak pegah. Alah hasil ram tua. Hancur datkan negeri Aceh. Hana lebih kepo le. Ha? Tahu yang hancur negeri Aceh yang pu makai, pu ya ke. Ha? Pu ke dipegah urang ibayu le kafe na bukti lon ibayu le kafe tino. Ha? Na bukti, tapi menyogre awakah nyata na bukti. Na dali lon pegah apa? Ibayu pajuh peng bak kafe perte ulama-ulama jahanam tino. Menyolon bapi tinggal nang ro kafe hana ibayu le kafe lon ni tino. Menyona lon kerja baru ibayu memang mentong dia mentong hana ka kerja hai di Cipeng. Puci kafe tu lam. Nyo kapagah ke bayu le kafe kapagah lon putusat agama putusat umat Islam nang Aceh. Yang tahu bukti lon putusat umat Islam. Ha? Yang tahu bukti cit long pelemah dia. Alah cedera mutua. Nyo kerja tabe lon mupep kena sayang pilon kurung drone. Sayang, cinta lon kurung drone. Bah pilon hina ulamanya ngan yang lon hinanya ulama jahanam. Kon ulama waris Nabi. Andai saja ulama waris Nabi lon kawabakir itino. Nah jelas lon berat. Kon ulama waris Nabi yang lon hinayan. Purte serapah bui tegut dum. Yang kayak mengaku droga ulama. Masa Rasulullah mentang hana gedupui kat nyan siro Rasul. Coba kaplat mengijakrong ino kapake ijaruda. Ma tungkat pakai kacamata selfie lampu koi ma genyan ka ulama ya. Ulama jamun malay cok peto. Ya ulama jamun tat malay ke bak cok peto, tat malay ke jak langkawan. Ulama jino tu panggung dia lampam madi. Tak pegah ulama lagi-laginya. Nah ulama mu politik kon hana masa Rasulullah mentong naji politik ngom firun. Kon hana ngom politik.
Tapi kau lagi politik ulama-ulama jahanam you know. Politik ulama jahanam ini diputuskan umat Islam di negara Aceh ji hasai kapeng. Dakwah sebagai bagian nyo bagian je. Dakwah cukup carong-carong wate di hadis. Aci yuti tiga hadis yang sahih yang kena wate draw di. Ateh ulama su dijut. Han dijut. Kena timang ngate mukai kena ngate draw. Maka hadis-hadis yang sahih. Diti hadis yang jut dikhia sagai. Yang kenyan hadis awak nyan dipumen ayat Allah, dipumen agama Allah. Nyan but dilagai perte ulama-ulama jahanam ino dan tengku-tengku kaplat mi jaklong dum jino. Yang nak tahu ada buka Facebook, buka online. Yang kali video live tengku surah kitab. Yang bak video live. Top kitab-kitab ini, top video live ini jak let kafe Bansur yang kena di Negara Aceh, jak let ubena partai yang kena di Negara Aceh, nyan Bandung partai penghancur agama Islam di Negara Aceh. Baik ya surah kitab ke video live na tengku sapa macam you like and subscribe lom. Nyan pu bala ya. Pu bala ka. Alah hai polun. Oh tak pegah. Bukan jit menyumunan tribung nasih beri tetap. Bah, nyan buji ke manfaat, buji ke faedah